салому дуруди бепоён ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба мардуми ғариб, мусофир, муҳоҷир ва ба муҳоҷирову ба тоҷикҳои муқимии амрико саломи худро мерасонам. ҳоли ҳозир Парвиз Ниёзов дар Маккаи Мукаррама дар Мадинаи Мунаввара хоб ҳаҷи умраро ба ҷо оварда истад. фикр мекунем ки дар ҳаққи мардуми сарбаланди Тоҷикистон, дар ҳаққи мардуми ғарибу мусофиру муҳоҷир, дар ҳаққи мардуми Амрико, тоҷикои Амрико дуову дуруд каистад ва аз Аллоҳи меҳрубон хостааст ки гуноҳҳои ҳамаи мову шуморо бубахшаву ҳамаи мову шуморо ба роҳи рост ҳидоят кунад. ҳамин гумон дорам. хоб Парвиз Ниёзов яке аз блогерони шинохтаи тоҷик дар Амрико аст. ман як наворум гуфта будам ки кадом блогере ки ман мешиносам нисбати ва ё ягон гапҳои қабеҳ, ягон гапҳои дурушт агар бизананд, ман рӯ парои ҳамон инсонҳо меистам, барое ки барои ман ҳамаи блогерҳо яганд, ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷику мусофиру муҳоҷир ҳамашон яганд. ҳамаи онро ман мисли бародар, мисли рафиқ, мисли наваса, мисли набира авера мешуморам. хоб то ҷое ман медонам шумо мегӯед ки бобо оё Парвиза мешиносӣ, намешиносӣ, суханаи Парвиз Ниёзов мекунӣ. Парвиз Ниёзов қати ман шиштагӣ хел сари як пиёла чой нӯшидагӣ ва суҳбатҳои тӯлонӣ кардагием. ва вай яке аз шермардони ватан, яке аз блогерои сарсупурдаи ин ватану миллат дар ғарибӣ аст, дар Амрико аст, ки вай бисёр дасти хайр дорад, бисёр ба корҳои хайр. мисол мебинем дар наворҳо ки вай мисол хайрҳоро ҷамъ мекунад, пулҳоро ҷамъ мекунад ва ба ниёзмандо худтон будрои шабакаҳо тамошо кунем. ва имрӯз бо дили шикаста, бо як чеҳраи он қадар хуб не мега ки ман дига аз ин кор ман даст мекашам. бародаро, ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ҳар он чи бар мо шуд аз ошно шуд. дили Парвиза кӣ озор дод ба фикри шумо? ягон рус, ягон американский, ягон яҳуд, ягон насоро, ягон хитоӣ, ягон японӣ? не, албатта тоҷики худмон дили вай озор додагиаст. ман ки бобо ҳастам, аз физиономаи ҳамун одам нигоҳ карда ман баҳо медиҳам ва бисёр як дили шикаста қати аз ин кор мега даст мекашам. хай даст кашид ба гуфти баъзе одамое ки мисол ба ин хоб гапҳои хуб нагуфтианд, ягон пешпоӣ додианд, ягон гапҳои нохуб гуфтианд. и дили шикаста мешавад. ин ҷавон аст, хеле ҷавон аст. и оли пайраҳара нав ним кардагӣ рафтагӣ. шумо дар нимраҳаи зиндагӣ, дар нимраҳае ки кору фаъолияти ба дараҷаи олӣ рафта истодааст, чӣ қадар хайрот мекунад, чӣ қадар хоббенаворо дастгирӣ мекунад, чӣ қадар мисол дар муҳоҷирату мусофират дар Амрико мисол дасти кӯмак дароз мекунад. шумо чӣ ба ин шахсият гапҳои нохуб гап задем? ман мефаҳмам. нахо ки ман нафаҳмам. ман умри ман ба 60 то 70 рафта иста, ман намефаҳмам. ҳеҷ вақт миллати худро, ҳеҷ вақт мардуми худро, ҳеҷ вақт шермардои ватани худро пас назанем. Парвизҷон, худо нигаҳбон боша. ман ба ту ҳам хел баҳогузорӣ мекунам ки шумо бародаро нигаҳ кунем. ҳамин Парвиз як чеҳраи Парвиза бинен, чеҳраи як шер, ба шер монандай. чеҳраи Парвиза бигӣ, компютер қата бигӣ, нигаҳ ки як шери нари тоҷикай. чеҳраш гуфта истад. Парвизҷон, рӯ афтода нашен, дилозурда нашен. паси подшоҳ ҳазор ғайбат, паси муфтӣ ҳазор ғайбат, паси блогерои номдор ҳазорҳо ғайбатай. мегӯянд ки як бригадир буд дар қишлоқи мо, худо раҳмату мағфираташ кунад. баъди вай аз дунё гузашт, ба ҳамаи корҳои ваё, суханҳои ӯ як панду ҳикмат ба мо монд. мегуфт ки
اگر برگادیر شدی، اگر رئیس شدی، اگر رئیس جماعت شدی، اگر رئیس حکومت شدی، اگر دپوتات شدی، اگر که رفته به زینهای بالا رفتی، میدونی به همه مردم خوب شدن نمیتونی. همه مردم دا خوب شدن نمیتونی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلام دا تا حال حاضر میگه که چی خیلی گپو میزن. چیکار کو میگه؟ یا چشتا کورکو یا گوشتا کارکو. یعنی که چیزی که در حق تو میگن پس و بلند میگن و یا از بدی و بخیلی و از بخیلیشون دیگه تمام. چیزی که در چشم تو مینمایان خودشونو مینمایان شیرین مینمایان و چی قدر مثال پدخلیمی میکنن و چی قدر مثال دیگر رو پس میزنن. چشتا کورکو. میگه که سخنهای تاجیکانه پرویز جان خدا نگهبان شوه. برای همین چی گفتنی هستم؟ هزاران کاروان رفتند و دو هنوز هم اوس شختان بگنه که من نمیگم تو چی در کار یک شیر بچه وطن شما مثال دل آزرده میکنه؟ برای چی؟ برای چی دل آزرده میکنه؟ نکنین خیلی گپا خوب نیست. اینا میگه که من دست میکشم همین کارو خیریوی. شما چیکار میکنین با؟ درباره رحمتی حاجی کامران یگان کس دیگه گپ نمیزنه. خدا رحمت مغفرتش کنه. همو بدن وای خوب نبود. با همه خوب شده نمیتونی. و با چقدر امکان با قدر میتونستگید و یک دستگیری میشید که اخی خیلی نکنین میان شیر بچه های وطن شما نشکنین. مثال سری راه یورا نگیرین. برای همین ما تاجیک هستیم، ما تاجیک سربلند هستیم، ما مسلمان هستیم، ما وطندار هستیم، ما 10 میلیون 11 میلیون هستیم. نیکی جوابی 100 میلیون ما میتیم تاجیکا. 200 مردی جنگی به از 300,000. ما تاجیک هستیم. باید افتخار از تاجیک بودن خودمان، افتخار از وطندار بودن خودمان، افتخار از سربلندی خودمان، افتخار از نیاگان خودمان، افتخار از شیرمردای وطن کنیم. پرویز جان باز یک بار دیگر میگم که خودت مرا نقض میشناسی چی قدر عزت و احترام نسبتی به بابا میکنه. یکم بار واخری مده چنان هم مرا مثال من بخیر زیارت تاجیکانه کرد. گفت بابا ما گپ ندارم. بابا گفت قدی بابای خودم شما رو دوست میدارم. عموما موی سفید رو حرمت احترام میکنم دوست میدارم. یکم بار واخری مده و وقتی که شیشتیم صحبتو کردیم صحبتی مردی خدا و مردت کند، صحبتی هر ناکسان سردت کند، صحبتی شیرمردی وطن پرویز دا بشین. یک بار صحبتش دا بشین با میگوی پرویز که پرویز شیر بچه وطن است، شیر خدا است. زنده و سربلند و خان آباد باشه.